Ana ba cukuru ya Kilalai kuandamana Rokererwa na Arua. Cukuru ya Kiaga Nguru nterecia Tharaka Nithi kuya utuku bwa ukira rwari. Tugakuonia thina iria akariba mutanjwa kibera bakurukaira. Ene nyumba cia kwenderia nchobi kumeneria nchobi cia Ibango. Ibwega mutegeri kwithoe natwe na iji nicio nteto cia thaa 3:30. Nkuririkania ukienda kwaraniria na batu no tume SMS kiri namba ya 4 kana Facebook Wero TV kana Twitter @WeroTV. Oni mbetagwa Eston Gitonga. Na oni mbetagwa Doreen Kathambikinywa na mwananirie to mathithio etagwa Kezia Kagendo. Na tukianjiria nteto cietu ni ati ana ba skuru ya primary ya Kilalai irere nterecia mawa ibabwethetie maandamano Rokererwa rwari nyuma ya moritwa umwe kuwatangurario baesetha kianene kia skuru na nyuma ene akua. Na aritwa bau bariuga nyuma ya aritwa bau kuringa report kia arimo utetaragali ari ajokirwe na bamojokia bongo ya kumuikia sibitarine na nyuma ene akua rungamiri ba cukuru ibaregete kwaniria na andiki ba nteto Dennis Mugendi na nteto Ejen Koroki. Aritwa ba cukuru ya Kilalai secondary ni bathithitie maandamano ni kiria bakuga ni muritwa umwe wao gukue goro aringi ni mubira na arimu baregai kumuikia sibitari. Olokere aritwa bangi bagirikana kuikua sibitari na reba mami. Kuringana na aritwa baba ni ati arimu barebara arinjute mathaja ugoro uteu barenda ikuthithiria muritwa uju na aria bamwe baramuthekaira staff room bakiugaga kagucietheria. Ya staff room aritwa bamwe mukamatanira bamuendi staff room. Kumuendi staff room mwarimu temeana hata bakuo itomurei. Yeta urutheria ona te muritwa garara we muritwa gociethi. Muritwa arairekire kiani na ora kibwetha mazoezi. Ende kamatanira kwa staff room. Mwarimu kuri barau ayo gociethia uthebu agarikwe bamuthekela mwangare baramwandire sibitari le dawas. Nyuma ya muritwa uju kumama au staff room mathaja maingi agita maoji na bo arimu bamutegete na metho aritwa bageria ura basanga mbeca cia bonda bonda kenda aikua sibitari. Amweka ekaunde ga intale kumau turauria bikibiki uria bikibiki yani kumuiga sibitari Methodist. Muritwa gukinya sibitari ya Mawa Methodist mbati enthuku akua. Aritwa niba kwenderei kuga ati skuru eji itithagiragwa iri na utungata bwa ugima kinya kethirwa aritwa ni baitaga 1,200 o tam. Aciari kinyabo ni bathuri na kumeneria nteto cia cukuru eji ya Kilalai. Cukuru yeto ai tukinyithitie ukagwetha gwe mwarimu go uciethetie bishop kana pastor la ana bairwa murikaira Biblia andu amamateka sibitari mwanka mwana akinyokwa yo uo wanko kwa undi ukagwetha kandi pawe kwa mwarimu ukinyoru arinda muritari ya kwa staff room ngamunyonga kabisa. Tuka twina kimako kia mwana akuite na i mwana ontore kwa mwana ni o mwana kwa mwanka thaire ko thain kwari yao mwana arae wa metho mwanka arakua no kuibwa mwankira au kwasiari bange bagirira bonya batotori bonya ndi omwakorera i mwana kwa okuite. Ningererie ikoraniria na mwarimu munene wa skuru eji Mrs. Kimathi endi gutirombekana noka bakondhiurukagia ondageria ikoraniria nabo. Nikiriro na kieba gikinene ndeni ya skuru eji
Mũritwa gũkua na bangi kumama sibitari. Bakuraumiwa bari arimũ wamwe na mwarimu munene. Dennis Mugendi, Wero TV, sukuru ya Kirara-Inde Secondary, Igembe South, County ya Meru. Na ndeto uci na murimo uyu mwe Eston muno na mwana gukua te kento gekere na au nio tukuruta kiure kietu kia utuko boru aria tukuria no kuthwania ana baenjare ne imbea cia arimu bantu kuyi no kuthwania ana barenjare ne imbea kire arimu bantu kuyi na no twandike message ke inya kebogo ithatu ije imwe tukethwa tukeithoma oria tugwetana mbere na tuketambea nteto chetu ni ati Mwangi ijwethetie into cha mamilion jambe cha chukuru ne kega ngoro gisuko kia ubunge kia Mara county Tharaka Nithi kugwata Mwangi utuko bwa gukira narua nyumba imwe ya kurara ya skuru irawatire Mwangi ndi utiwora ire kumania na Mwangi u yora yutamenyekana ina yuraumire kuririkana nyumba yu nira itire insurance kuwikare wani company utaura tukumenyethwa ni Samuel Gaishima. Mwangi ojora oramberie tathae mwena ndereka 20 utugo bogo kia munde notigete aritwa arimo na aciari bacukuru eno ya Kiega Ngoro ndeni ya sub county ya Mara kiri county ya Tharaka Nithi bagitara chara enene nyuma ya kuberwa ni Ntobiago. Mwarimu murugamiri wa cukuru eno Elizabeth Mugambi ariuga ati kaumoka Mwangi ojo gatikumenyeka arakuga Mwangi ojo oramberie gatigate ya kimamo geku imo barari irathi bakithomithagia na ndari ubisi na deputy twegwa some screams kana twegwa arito bakiringa makerere tukinathi kuona niro turethire ndomwinu ya gatigate etawa mindru ndomni era yaga na Mwangi urambirite gatigatira kintu tutikuri kumenya ni mbira atumire Mwangi ni mbira kosire Mwangi Mwangi ojo rorirwe kenda utawata imamo bira binge na arimo na aritwa bacukuru eno bagitethagirwe na atori arankare cha county cha kwaria Mwangi gekinya irethire Mwangi ojo kworua Otire gento kirono kwa kuma kimamoni geke kira mama gwana ritoba kirachikia bithatu na kebina ende murugamiri ojo na kugate kuri na weregero nonto kimamo geke kire na insurance na tugukaranthi na kiama gia sukuru na county directors wa BIA wa TSC na wa ministry na bonde bagutwa the way forward tukwaria itugusetura ritwa but kiragi gunkenia ni ati ndomwe ni ari insured na into biao ni insured ndom itanda na boxes ni insured kwa ungwe tantu ba insurance ni bakweja ni kenda baumba ututetheria tumba kurira ritwa interview na baseturu na ritwa batienukite Mwanka kagitaga kahotire gwe aramenya kaumoka Mwangi ojo oraotigirite aritwa baba batare na kimamo Samuel Gaishima, Wero TV, Kiega Ngoro. Na gikundi kimwe kia mbeo imbithe kiria bakuga bairutanitie kurionga nthiguru yonthe gutigira antu babethe ibaguciandikithia kura muthenya jona arua ibaukari county ya Laikipia kuria kirinde kia ntere uguciandikithia kujokia kura ikundi ki na rietwa jivotie bawete moroto yono tiera antu babethe bonde barabe na ibande ibauciandikithia kuyukia kura ira itiarite kiumia kimwe ki Sharon Konge na nteto iyi kuma na Nyuki county ya Laikipia. Nekiumia kimwe gitigere kinawandikire bwa kura buthira Kenya yonthe wanasiasa kuma byama byonthe ni wamete kumira na kwira antu bajandikite kena bathona kithano giki kia mwaka jojo atongoria kaunti ya Laikipia wamete kumira na kwira karibaba bajokie kura na waomba nyote ambao hamjachukua kura muhakikishe kwamba mmechukua kura. Nafurahia kwamba naona foleni kubwa kule watu wakijiandikisha kura, na tukiendelea vitambulisho vyote ambavyo havijachukuliwa tutashirikiana na machifu na serikali kuu kuona vijana hasa wote wameweza kupata vitambulisho vyao. Tutaenda door to door. Ona baba kurira itebi ya gavana kaunti ya Meru batetigetwe nyuma wamete kwira karibaba umire bajokie kura kinabacoke thirikari ya Jubilee wathone thai muntu ura tugwata mbaru na tukwenda cinda kura na twamwichumiria Mwanka chinde ni President Uhuru Kenyatta ukiama kia PNU candidate wakyo
na nikikulukiri gutokulukirie mutaratara na muchamani one wetu yo kitaifa uratu achwira kura chia president wa Kenya ni mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kikundi kimwe gigwitwa Jivotie ni kilomita 10 na ukinya na nyuki kina matethera karibara bate kuomba kujumiria kujokia kura. I'm from a group known as Jivotie and sisi ni vijana wenye tulikuja pamoja. It was a dream of one of our mentors kuja pamoja ili tuweze kumobilize say because the last count ilikuwa low, so tukadecide vijana kuja together tuweze kumobilize vijana wenzetu wenye hawajachukua kura waweze kuchukua. So one thing people have to understand about Jivotie is not political. Si here to jali penye, you are just here to tell people to wachukue kura. Whatever you decide to do with your kura, that's up to you, but sisi tunaambia watu wachukue kura. And that's tulianza Nairobi, but hii wiki ya mwisho tulitumwa mashinani. So mimi kama Robert nilisema my stronghold ni huku Saidia Laikipia East. Niko invited kwa Jivotie, imeanza leo na Nyuki. I'm very proud venye watu wametokea leo, but challenges zenye tumepata wase vijana mkuje wache nini like people wache kuambia msivote, come and vote for your best. Hiyo ndo tunajua, hiyo ndo challenge iko kwa vijana because vijana wako used up nje, but sisi tunawaambia Jivotie kujeni tufanye nini, tuchaguane, choose what you know the best. So hiyo mimi ndo naweza ambia wase, lakini Jivotie iko politically, iko hapa kuambia watu you come and vote for the best. Nikiume kimwe gitigere wanikitaba kuta budira Kenya yonthe ikunye mwanamanya mbeta kuumira na kwenda ntabajokia kura kina mbazo na kithonokia kia mwaka jojo ende monkana ndi batoma ukinyatage barari nayo. Nkiripota Wero TV kwa Nyuki kaunti ya Laikipia, mbeta wa Sharon Mkonge. Na njaya mwe kaunti ya Embu ibaguchwana na mwana wao uria ni mwarimu cukuru imwe Nterechero Nyenjes uria bakuga araurira na njira ya kurigarania. Stephen Munyari uria ni mwarimu wa ukuru wa miaka 35 aurire tariki 29 nyuma ya kuolia inabe na Moroina na nyuma ene batiana na Moroina wao taunine ya Embu. Na Rita Mwaniki na thingatete nteto eje na nagotoa Chionkoroki. Family mu mwene wa Embu maina kiba muno bare mwanake wao wa ukuru wa miaka 35 urathomithagia Gitare Secondary School aurite na njira ina kiriga makiari na metho yetu ya movoro marauga mationete aina thina wa yonthe mbere ya kura gwake. Ni de wodire ni okite kunyona sandio iri igi riri okire kunyona ri na kuma hedio dirona ni kindu 10 days kana 9 days oka kunyona na tukiaria magicoka makiumagarania na sister ake. Ni ndionete undu utai wa kawaida tondu onoka ni twaririe muno no akinjira ni aramakatwo ni arona ni hijite ngimwira mwiri Ngai ni akunjokia tondu ni nguhona ni ndirahota kuria Ngai ni agwika ate Ngai ni akunjokia hinya no ni ndonire athie twarikia kwaria kirugama handu akindora riu magicoka magithie na sister yake. Nake mwarwa ngina arauga mathiurukite vandu vonthe na matire maramwona. Karitie polisi, thibitari, mochari kundu guothe. Arongerera ati borithi ni maramucaria wanao kuona ni avoru ripoti. Twahurire ripoti Saturday. Twero twandikituke obi mogoya tukutrace thimu kani ya kuonekana thimu matwira thimu yoneka after 24 hours na sasa imeisha 24 hours. Watu ya tutige na bali mautuhurira. Mwanake uyu urite aramenyekana ta Stephen Munyari Gicuki. Family no maravoya muno kwa onete mwanake uyu kumamenyithia kana kuvura ripoti borithi niguo makoe magicokerwa ni thayo ngorori ciao. Ngiripotera Wero TV kuma mwena wa Mburuvale town ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki. Ene nyumba cia kwenderia nchobi ndi bakutheta ikira bakuwa kuongeleka kwa nchobi cia Ibango musine ya Mutindo. Na biashara baba ogete thirikari ya kaunti na thirikari nene batethetwa bakirwa na nchobi ejo cia Ibango na kwa biashara ciao kachietete mbere ikigoja Edwin Gitongara kuthingatira nteto ejo na nteto Nkoroki. Ndi bansobi ndani ya kaunti ya Meru bamenerete kira bakuga no ndi bansobi rire gindene ya kaunti eu baruga nsobi yisiethire to ikingia mono ndene ya thoko
mwanya na thirikari kwethura kinga kambuni cia kuthithia nsobi na gutigaria kambuni 21 ake bo bariuga ibutumite biashara ciao cia wendia bwa nsobi ciethura ite kuthithia baita ibetete na mbere kuga ati nterese mero icio ciina wendia bwa nsobi jibo bwingi muno nthigurune bariuga imwe cia kambuni iri kuthithia nsobi wiregi ni imwe cia iria ciathiritwo ikingwa ni thirikari kuma after lockdown itwakarira allowed 6 months. Then nchobi ambiria kuja kaire pole pole na ndio jurita mwanka thoko kwa the genuine trader ate kumba kwa nchobi we nontu baraba kwa nchobi fake because between being the association turuga mndo on the end nchobi akuma ke those 21 companies ila ciatigiriirwe Kenya ibete na mbere kuga thirikari nene na thirikari account ya Meru itethirito ikithio onto bakongana kurwa na nsobiji baruga ikundi ya kurwa na nsobi ugitethirito ikinengera borisi kenda beta kugwata barwa kuthithia nsobiu barure thirikari ethirwe kejokia itagari na gwika mitaratara imega kurwa na kambuni iji ende baruga kethira nsobiji itethirwo ikithirwa nsobiri anjaga itethirwo ikiendwa na nsobiji iregi ikethirwo ikingia na kuthukia inyui basio. Tumeshindwa kufanya biashara, kitu ile kubwa tumekuja hapa tulikuwa tumeinvest a lot kwa biashara zetu, lakini sasa hizi pombe mbaya zimeingia kwa soko, hatuwezi kuuza kitu yote na sisi tunauza genuine products. Na thina nchobi chitwa nchobi fake kwina original ikubana chiki yao ina rere utumba compete na marete kurirwa mwera ushuru gogoti ne kuriro thirikari ne thirito kirwa na nsobi cibango kwa kagita na nde ende nsobiji no citete na mbere kuoneka ikiendua kiure na ati baba ithe ya nsobiji na netagarire ku thirikari thirito kijukia gutigira bako gwato na kuthitangwa nkiripotera Wero TV mbitagwa Edwin Gitonga na mutegeri tukuru kandeka intale nde waita kuraya intosokete na nte tonkurukia ndene ya Wero TV. Ni Wero TV. Nyumba imwe na antungurukia 50 kuthambira na uringe mbisa wetura antwara no mwanga urira wita kioro na anturweru theru inya rutionekana na mutaji wa mabanda Jackie Bera ijo mojo wa iria menene Burundi gorone na gento kiu ta utoro na wethire kwina wamba kwina mitarweruko nyomba itironga mibwega na manto jama inge jetha jeku na kirugono ro turi murika mutajo Jackie Bera twe kuonagia ndene na mathina jaria akaliba mutajo bakurukaira Kibera Sram area eri Nairobi ni mwe ya Sram iria nene nthigurune iji kunene agwa Sram iji nuntu bantu baraba baingi bethara bekaraga guntu guku bara ni mung'anaji wa nkurukia milioni 1 bara baturaga na thina na kwaga ngugi ruko kwethirwa bate kuona rojero rutheru rwa kunywa na gutumira kwagia ugima bubwaga mo mwiri na kwagia kithomo thina iji cionthe akariba Kibera bakurukagira nicio cibariga area batiumbe igocirita thinene iji na ekorona ari ibo bethagirwa bakiangaika muno Slamu na iji Beatrice na Fulani umwe omwekuru baraba karaga Kibera na uria ombaga igwitethia muturire jwawe na kwendia mpoka nyanya matunda tujirene tutu twagukurukira nja cia hantu na kariba guntu guku mapato sana hapa Kibera hatuna mapato ya kutosha. Tunapewa jenye tunapata kidogo. Choo si rahisi kupata choo na ukipata utalipia. Aciari baraba inge Kibera bonaga kuthomithia mwana omwari iri goro batumba ikuona na kinya ari baraba ethagirwa bari na mbati ya kuthomera guntu guku no mathina akibakurukagira unemployment to our parent, like wazazi wetu hawezi pata pesa ya kutupeleka shuleni. Insecurity, hatuwezi irauka asubuhi kwenda morning prep kwa sababu ya rapist. Tunaweza repiwa, tunaweza fanyiwa vitu mingi
kwa njia kabla tufike shuleni. Mirimo ya roko na ngosi yumanagia na kuthambira antu amwe na aria nkuruki antu 50 orukiri ibejaga ikuthambira antu amwe mbere beta ngugine ciao. Naweza pata kama watu wawili tu ndio wanafanya usafi kwa hiyo bafu, na vile hatuna choo hapo bafu ndio tunajisaidia haja ndogo. Sasa unajua ukiwa hata na mtoto aende akanyage, sasa hapo already mtoto tayari ameshapata ugonjwa. Wongere kubwa antu barabara na murimo jo mukingo slamune ibutete na mbere kuongereka na aciari baraba ingi bakarasimika igukuruya na kuthomithia ana bati bao. Bamwe bana baba batigirwe ni aciari bao nuntu ba murimo jojo. Walking with a boyfriend, lodi, I'm so Charlie, digi, after washing my clothes, lazy, pushy gala, ela kwesha. Mwana omware kibira na kurukagira mathina jau jonthe gukurira, kurererwa na kuthomera kibira. Neu ni ngugi ya thirikari na antu bonthe gucitaniria batethia antu bara baturaga Siramune kenda bomba ikobaita thinene ji. Minister wa ukaria bwa ndene Joseph Nkaisari auwete thirikari ni ongelete ndwa ya kurwa na wendia na utumiri bwa ndawa cia mbogita na endia bonthe bakawatwa. Na Nkaisari aritete miario je kire gikaro kia kwariria mpango empara iria ongerekete nthiguru na Nkaisari augete thirikari ikongera kigina kiria tengete kurwa na mpango empara. Boniface Mongera na nteto ije. Endia bandawa cia kurevia ja nthigurune na ndewe na ntuku intare. Ezi ni kuringana na minister ukaria ja nthigurune na Joseph Nkaisari. Nkaisari na kaneti antu bara bagwita bakiuga ati ndwa eje ndawa cia kurevia igutonyithwa siasa. Onkoroki Nkaisari na ugite benderete kurita ngugi na weru kenda batigira biashara eje haramu ekwethirwo ithira nthigurune. The government is in the program or in the process of ensuring that we get totally rid of drug menace in our country. And this started a long time ago in 2011. Remember when the late Saitoti tabled the list of the suspects in Parliament. So the security organs have been following this, and it is now time that we come to an end of this war. I remember the destruction of the 2 vessels in Mombasa, which were witnessed by His Excellency the President, and the other one which I witnessed myself. So it is not an issue which I've heard yesterday. Some people are trying to spin it that this war on drug is being politicized. It is not. It is a war which has been going on for the last several years. Akiareria antu bara boka indene kiatho gia gucina kugwatanira kopia mabite bia thirikari zabio KEPSA banki ya kinthiguru amwe kia make muthara mutune kenda biomba kwithwa biicura ntaira ekiri mitino ire ithero ikiumira ja nthigurune. Nkaisari nugite thirikari amwe abia mabibi bikathithura kumbikika ria mitino ije ithero ikiumira bikethirwa biethira na haraka na gutena mithangiko mingi. Prepared, we should plan so that we have planned for these eventualities. And we should be able to have that contingent fund that will be able to mitigate these. The government greatly appreciates and encourages such private sector initiative to supplement government effort. The government looks forward to closer and more beneficial partnership with the private sector in future, particularly in entrenching and enhancing disaster risk management in our development strategies. Ngorki Nkaisari no gite thirikari kethiro ikiongera county mbeca kenda bomba kwithirwa berwa na mitino ije rethiro ikiumira. And I suggest that the county government should have had their own kitty to support specific or to intervene in disaster. Kiripoti Ruiru TV kwa Mushumunezo Nairobi. Beta Boniface Mongera. Munini wa mutongeria wa nthiguru William Ruto auwete taito cia miunda cionthe iraia nini thirikari ya Jubilee kwa kaita ka miaka ina mithiru icia uma. Ruto auwete kiutati na uria atongeria barutere ruregani taito yu ni cietikiritwe ni watho. Na akiaria aenjokene na tauni ya Taveta nyuma ya kweja na taito magana jana na Kema Squatter, Ruto augete kweja na taito Kema Squatter ikio akigento kia gitumi kirebo
na mweri muthiru koti nene ni etejanirie taito cionthe iria cienjanirwo kuma mwaka wa 2013. Title deeds tunazowapa hapa Njukini zinazopatianwa katika pwani, zinazopatianwa katika sehemu nyingine yoyote ya taifa la Kenya inatengenezwa na serikali ya Kenya, na hakuna title deed ambayo inapatiwa Mkenya ambayo sio halali. Mimi nataka muelewe, hawa ambao wanatembeza hii porojo wengi wao ni viongozi ambao wanajulikana, lakini hawana aibu. Wakifika hapa wanakuambia wewe title deed ni fake. Akifika kwao anawaambia wale title deeds ni zao, na title deed hiyo imetengenezwa na serikali moja. Mimi nataka niwahakikishie kazi hiyo ya kubadilisha squatter kuwa mwenyeji ambayo tulisema tutafanya kama serikali ya Jubilee, hatuwezi kuregelea nyuma. Tutafanya kazi hiyo mpaka itimie, kuhakikisha kwamba kila Mkenya anashughulikiwa. Harambee Jubilee miaseo inge miaini museo. Na mutongeria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na oretia akariba Kisii uciumeria na kuyukia kura kwa wingi nikenda kuringira kura thirikari ira yategera mobatu ya Kenya. Na Kalonzo ogete thirikari ya Jubilee niremi kurua na mathenya ja Kenya, na kwau ikana kanasa utongeria nikanya kanto kunenkera nasa utongeria na kureta witi na mbere nthigurune. Wiper. Nikisema Wiper tu ongeza nasa. Wiper. Unataka watu wanaswe? Watanaswa. Kwa hivyo ngoja Bena, yeye nilikuwa na deputy leader wa chama Mheshimiwa Farah Maalim. Tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu. Ni lazima basi Mungu atusaidie tuchukue kila mmoja wetu kura yake. Na kama unajua mama mzee nyumbani hawezi kufika, mlete na bodaboda achukue kura, na tena wakati wa kupiga hiyo kura mpige kura. Safari hii nasema kwa rafiki yangu Raila, kuibiwa kura mara mbili, tukiibua ya tatu watu wa Kenya hataelewa. Ngoja Kalonzo amenyane na Uhuru na Ruto na wapeleke nyumbani. Nyinyi mko tayari? Mko tayari na kuunganisha Kenya, na wahakikisha nikiwa mimi ndabeba bendera ya NASA, hata Uhuru Kenyatta aenda akaingia NASA. Tunaelewana hiyo? Na tunataka Kenya sasa ipate heshima yake. Ipate heshima ndio watu wa dunia nzima wajue Kenya ni nchi ambayo imejitawala. Sisi wana NASA tunasema one nation, one people. Unaweza kusema hiyo one nation, one nation ambayo itakuwa na Mkisii na Mkamba na Mjaluo na Mkikuyu na Mbaluya na Mijikenda. Kenya iwe ni nchi moja. Wangapi wanaamini hiyo kama mimi? Na hiyo ndio msimamo wa Wiper. Na kamiti ya utegera sinema nthiguru netayo KFCB ni theterete ikiuga itakilukiria watho bwa kuinyilia nyumba cia nteto ende nikayendekethetie muswada kenda ywarirwa ende nyumba cia nteto cia lula manto yau. Na ndi kamiti ya KFCB ni ambetie rwaria na arungamiri bwa ukinyaria bwa nteto ikenda kugwatanira iguru ria mawatho. Kuringa mukariri gito kiama kia Boniface Mutua ni bareketie kwaniria na aini na arungamiri bao o ta uria tukumenyithwa i Morgan Mweti. Kiama kia gutega wetithia bo sinema nthigurune nikio Kenya Film Classification Board kana KFCB ikiambiritie ndwaria na agwatiri barutererwo kinyaniria ni untu bo mawatho ja wetithia bo sinema jara jeterete gukuru kwa mbungene. Akiaria kagitene kau munene wa KFCB Ezekiel Mutua augite jara benajo ti mantu ja gukurukia kiri mbunge ni mantu jara ja bangi gwikono. Let me again clarify, there is no bill on Cap 222. We are meeting for the first time, apart from the meeting that we did at the National Museum, which was basically called by the industry itself. Our intention was to move this way, create the ambience, take stakeholders out of Nairobi, consort together, get their views.
mwaka muthiru mweri wa Oktoba kiama kiu nigiakirithanire na ariti bamwe ba sinema ni untu bo mawatho jau bakiugaga mawatho jau kazaba inyeria muno. Mutua naugite kwina gitumi kia guchenjia mawatho jaria makuru na kuzetithia na katiba enjeru kenda terero sinema ruta na mbere bwega. Cap 222, which is the Film and Strange Plays Act, is a very odd act. 1963, I think that's when it was enacted. It has been reviewed several times, including 2012, but ideally it was not through the stakeholder consultation. This is the first time we are doing it through stakeholder consultation. And we are hoping that we'll get the views of the music industry, which is so key to the development of this sector. And right now, music industry also encompasses acting, film, and so on. Mutua augite bena ntuko 60 cha kwaria na ini na ariti sinema. Mutaaramu wa mantuzo tongeria kire kiama kiu Noe Ben Mulwa augite kwina mararamishi makire aini na ariti sinema. Last year the board continued to receive complaints, particularly from the public, about music that was offensive, lyrics that were considered to be profane, and we were commissioned to undertake a survey, and the findings were very clear. There were 3 categories of offenses that or areas that the public was concerned. Mwini wagikundikia elani aza Nthigurune Maureen Kunga urawethagira wale wakiri na ugite bagakara Nthiguruna kiama kiu kenda bamenya gweta na mbere na rwale ruu. You know, my eyebrow was raised a little bit with regards to the fact that there are some things in the constitution that seem to not align with the law, but that's why we're here and hopefully we will discuss that and come to a conclusion. Mwini onge John Katana atati kwa nyuma. These proposals that we're going to put out today, we will make sure that artists' interests are taken care of. Kiama kiu ikiregeri gutirimana na ini na ariti sinema mbere ya gwikia mawatho za umbunge. Nkiripotera Wero TV mbetagwa Morgan Mwiti. Na Minister Ombeo Embethe Cisse Kariuki noretie kamiti ya miankana ithurano kuongera mitambo ya kwandikithia bwa ringi kura kaunti na Nyandarua akiuga ni antu bakai muno bachumiretie kujokia kura kaunti neu. Kariuki auwete ni untu bwa kumakania muno kuona ni icunci kia 30 na umwe akikiria na baciandikithitie kuyukia kura na kuria kariba Nyandarua ciumiria kuyukia kura kiri ntuko itiarite. Na ngavana wa kaunti u Daniel Waithaka na ugete kunyia kwa antu baria baguchumiria kujokia kura ikwa kumakania muno. Waithaka na menetie rwangiro thamiri nuntu bwa kurega kwa antu Kembethe ibande. Nikatembelewa na afisa wangu wa application form na nika-apply zile pesa. No, unajua to me shida yenye iko Nyandarua si Kinango Pasa. Shida ya Nyandarua ni that ignorance na watu kukosa the civic education, maana ya kura ni nini. So that's why tumeita hata wao the aspirant wote, kila mtu unataka kiti gani, tumeweka political differences aside, waambie wafuasi wako lazima uchukue kura. In Huduma Center, through the Huduma Center, is an issue which is being addressed. Granted, Nyandarua as a county is recipient to people who move from other parts of the country, and therefore they are now getting out and being supported by way of the governor facilitating their transport to be able to come to the Huduma Center to be able then to be served so that they can either change or can be issued with the IDs. I think we started at a very low or slow note, but now we are picking up, as the minister has just said, and the people are getting sensitized and have started coming out from their homes and villages to centers of registration. So things are working. And we trust this week we shall have a far much higher volume of people coming out for registration, either for IDs or for voters cards, and either way, definitely the low percentage we have registered so far will be released. Na kiama kia kwethetera aini kia Kenya takio MCSK kemeneretie asiasa baria batumaira ndwimbo cia asanii bana batio baria na bakiaria kirikikaro kiria kiukari mukawe na Jomwe Mucinjo Mutindwa atongeria bakiama kia baugite bagatindira musanii na kurewa ni uria ugatumia rwimbo rwawe na Edwin Gitonga na ukari gikaro negeke na nteto eje nkoroki.
rwangirwo kurwana nteto ciege kuia ngugi ya mbere ya muntu ni Kenya Copyright Board ibekere musemano jwa kuritana ini manto jege kumenyera ngugi ciao akiari hoteli-inĩ ya Meru Slopes mũrũngamĩrĩri wa rwang'iro nĩwe Edward Sigei ariuga ibethete bakithiũrũrũngana nthĩ gũrũ kũmenyithia aini na andĩki ba mauku ũrĩa babati kũthithia kũrigĩrĩria ngugi cia ũkui. Sigei ariuga bambĩrĩrie kũithia ũjũ nyuma ya kũmenya atĩ kũrĩa antũ bethete bagĩtũmĩra ndwĩmbo cia itha batĩ na rũtha rwa gũtũmĩra. Ariuga kinya bara bethete bakithikĩra ndwĩmbo ngari-inĩ babati kũrĩra kenda ene ndwĩmbo ibethera bakiona mbeca. Ofisi yangu imekuwa ikifanya mafundisho kadhaa. Hii ni ya 5 Kenya. Tutafanya 10 ifikapo Aprili kwa nia ya kufundisha wasanii wajue kwamba muziki yao ni mali. Muziki ni mali. Kwa vile ni mali lazima iangaliwe vile mali inafaa kuangaliwa. Sigei netete na mbere kuga ati ya siasa ibetherete bagitumira ndwĩmbo cia itha unyumene na batethete bakiria ene. Ariuga gitenerera siasa baketha bagitigira musiasa wonde ora gutumira ndwĩmbo cia itha akethero akirira. Netete na mbere kuga ati biashara ya mauku nengethiretwo atithitwo ora kubatere na ati mauku ja maingi jethiretwo jakendwa ene batije. Ariuga ibekete mutaratara ja gutigira ati mauku jara kwendwo ni jara jetekeretwo ni mwene. Muziki nyingi itatumika wakati huu. Lazima sisi tunasema kwa niaba ya wasanii. Hiyo utumizi yote lazima ulipiwe because ni kazi ya mtu ambayo ametumia akili yake, ametumia pesa yake, ni rasilimali yake, lazima ikitumiwa lazima ilipiwe. Ngiripotera Wero TV mbetagwo Edwin Gitonga. Na mutegeri tokono kanini endetwo ukali na Aluisa Kanini na Geoffrey Getobu bane arungamĩrĩri ba IEBC tukiarĩria manto ja wandĩkithia bwa kura manto ja mũingĩ ja IEBC ukauma ja ndene ya Wero TV nonto itwe rumuri rwa Meru.